enti okay ense be ka kire ose asanefo no ya wa yemu ye fra ye ni mu aje say social media police command Asante region social media police command ye wo enipa miensa ye say ye do mjira court ya remand omu ye wie Asante model tie no be yi omu aba ye be yi Kofi Oduo edi na asem ye be yi Bobi Ansa edi na asem ye be omu nyina afo ye say aka Yaa Titi na bi say Yaa Titi de no ya sa hwe Kevin Taylor be wu mema wo kire bo no kire wa adwen ama me e wo comment section aha yi Penyah Block Media mess wa say need you over like hit video no that one subscribe button snap back the notification and connect latest updates am be kire wa adwen de ama me e wo comment section mess wa so ba so no an share video for so anya bi ahwe eti every bra Asante ma ewu ya no on social media Asante fo ne ani abre pa ko na ye wa yemu ye ni abre ye fra tuntum ama arehwa agbantu na ye man de say de cause media so bi ade na so bi ayi nani enti Yaa Titi fa ho be keka nkwase asem ni nyina afa sampa ma hene akonwa ye say tumi wura ekuro wura ote kra ne bra ngoma so Otumfuo na say etu ebo ye no oda say Yaa Titi won tia say ade ntina opem so ti kumase na o kire mu say sampa eye ne dia onti ase eti Yaa Titi akeka nkwase ya de e kire ye wura oda say Yaa Titi aka nkwase asem oba na wa ye say gere ya shegu koko botomu no obeke kan nkwase asem oye nipa si no bia beke kan nkwase ade kire ye wura tie wura selfish interest ntino what kumase and what cause problem e wo sampa what I say e ma me ka say Yaa Titi o hweye no hwe na so be hye asma obeka yin da wo sebe kaya eye ni koso na ana branti wa bi ye kosie Asante ma na branti ofre no Mustafa e betoto ayampia gina ho no mutwa ampoa esen as obi aba ma wo gina montre omra mo na mo se mo obi na no e ma sebe o ka sebe bi ko tie wura e ma da kura yi no ade eche ye no Asante intelligence AI Asante intelligence e locate ma je se ensa ke kan no ara se ensa ke kan se no open ne ensa kan because nanim kuda nanim du gina se san ko Bible say Yesu ba nanim hire ni to yeso a ye ho nam gina ba se sa we de Asante for han ni to owia so no nanim gina se san Asante for han ni to Mustafa so no Mustafa Daniel body fufuro e ko yese biem uti Mustafa e ko jimi biem ya yo body fufuro e ko jimi biem na obakai ense mo Mustafa kan ye no e bia na Kevin Taylor kwatena Accra FM okwakan ye kan se bebe bia ni kumase na obebe kumase e ma Asante fo ni Kevin Taylor ntimi ama obeye fragadam twabu ko dina tamale e no post video say oh touchdown in Kumasi ba wa ntimi ama na nam de to Mustafa no and I'm for Casa Kevin Taylor for way to for now. Omo kana and we are sending straight bullet to Yaa Titi. Kevin Taylor. So on said yes, yadi Mustafa no. Mustafa is Remina or Sofia Samano. Kevin Taylor, only yadi no. Would ye came sick about Buani Unufono, yet you chef you ho. You wear as so back to you. On said you see, I can't say a Sofia Nino. Kevin Taylor said, "Can we see opsi mensha?" Ne said ni esi abort ame no. Mofa video no en fa tag yi kwa champagne Kevin Taylor no. Mofa Mustafa de o te Sofia Saman na no didi opem so ateba ya bona ma e say ye gya na me na koguo no. Mofa send Kevin Taylor. Na kamese ka we see mensha said me kan no. Ka wo me say ikibi twitwa say nganganganga kemse ka akwa we di kra de iswa. Abuofu nyamogode Kevin Taylor besika wusi manhia akola yi de ekura sua Mustafa Sofia Samani no ni de ekura sua Kevin Taylor besika wusi manhia menam kokotwen wo manhia hifie no because anopapa bi no besika wo bohu ka wo beto ma me twase Kevin Taylor o jimi 40 tafo wano pipiripie se kahura mu oduro Kevin Taylor ene wafono abobɔ ntampia wafono abobɔ ntampia wafono abobɔ ntampia se ayi obi epa egu no Kevin Taylor be se ka wusi manchia akora wodi de kora de so me se wodi de kora de nka woni ni ke yenhu woni ni ankase mo ye wi ake be sa watri nsuo na ka hwa de wakɔ opre ho na de akɔkyere wo nanana wo ayodo no na ka de akɔkyere no abuodwan sa fe de so hu me se ka wusi manhia na obi sa agro bi ne yedie wo mu tofo a wantimi ansi manhia no mu tofo ye na ka wusi manhia Kevin Taylor me se ke ba
bua ye be bu so kromfo no ye wie ya sa sa ba trensuo na ka bo hu se yes eje bi wom o hwan me on de ya akora no on de ya Mustafa do te Sofia Saman no o se be ma bi ani Kumasi a on de ya no Kevin Taylor wo de ne ke be come stand se ka usie manhia wo gaga na wo sa koya wo se wo kan wo boso asem no e ka usi manhia Kevin Taylor be se enka akora wo de ni so a me si ye be twe wo homache F00LS ni mu wo no unu edoma na hyehyɛ hɔ no mu a na ka wo ne wo bodyguards ni nyina no e ka wo betemu aboa na abew asiampan afedie wo chini Ghana nyina wantimi enguda kuma sim sɛ de si ya akora no ka sa pepe ka ye be na tamstand be se ke ba boa ma kan sɛ unufu no nke e betwitwa ni nyina na wo kɔteketoa no ye sɛ yi wo kɔteketoa na afiro ye wi ade asaw na ya saw e battery nsuo na wo de nam hwan me ka wo hu sa afiro wo se kuma se wo ye ntise nkranfo kuma nkrana ba ne na me na o ye o akaka ben 7 no me ma 7 no o ko central region ka ahaya akrampo no woni mu butufom se de wo wi anwea Kevin Taylor central region hina chew asiampan ka wan ka bo hu wo ye lucky se wa ma ka wan ka bo hu Kevin Taylor de be so nananum tumi abo ho bayo Kevin Taylor wo nananum tumi atwitwa agye Kevin Taylor be se boy no Kumasi ni boy de na no wo ye ne 3 days nse mu no odi ye no Kevin Taylor di asem na wo kan ye pa na no wo de nso hwede esi ye nan ko mpeso wo mu kunu trinity physical enipa na ben ye no Otumfuo mpemo de hwegu Kevin Taylor wona nanum tumi abo ho ba yo Kevin Taylor me na me ye video na me twese kai no ena me nua ba akon so kone nam manhia me the great man Asante ye woman adom maternity home Kevin Taylor me sinya me agyew na menim skillity betime de wa ba Kumasi so wo bebe Kumasi afiri mu afi Kevin Taylor Asante ni bia no a wo betu kwaya kodidi wo hene bi atam bekọ northern region kodidi ahemfa atam Asante ni bia ni wo bekọ Greater Accra akodidi Gamanta atam Asante ni bia ni wo bekọ Central region akodidi wo hene bi atam Asante ni bia ni wo bekọ Volta region akodidi wo hene bi atam Asante ni bia anya sa Asante fo bu ahemfo because yenim sade ahemfo mu duro sitie na o Kevin Taylor sinka abebe Kumasi Kevin Taylor and tried me se wo ne wasefo no wo yemu ade na akora wunteme nwo Kevin Taylor hu nipa bia no obetimi aba Asante region me tu kwai kwotena baabi me po opportunity nanka me di agoro wa ahemfie ho se de be ya bibi ni ahemfie tumi ne bebo me ho bai kakra nanso enye easy because me wo ba Asante region me ye de hye me frebo ama abroma me system di na chimyo na yo hema me nua aketo ajata krom hotel ma address e wa aba na ye ohene me nua no be chiri ma mi no na boy we be say Kevin Taylor otunzu adwale na ho bonka skillity be na ngede wo be Kumasi skillity be Ghana skillity fo nyina na nka ebo ho ba ya ba na me atwitwa agyew se de ma Esther born no Kevin Taylor hwe boy ne de na fatu ho fo ne ka se yi akwei na me aboa me the Kevin Taylor me se wo na wo si Kumasi a Kevin Taylor enka wo ye example Asante fo bu ahemfo ya bonwura Asante ni hu ya bonwura ohu ne se wo hu Otumfuo Asante ni hu Gamanta ohu ne se wo hu Otumfuo Asante ni hu wo ni bia Asante fo nim wo hene ketewa wo mu so ya mempo na ade ya mo dai
Amodi we ya set example boy no. Me say me tumi etimi mu na bo Asante ma ho ban me hu de ya me se me yesofo. Say sofo yin so kra wa mo boa. Nyame mfre obi ya wa wo sesan wa dwene kakra bia. Na be the great man Ashtown. Orulai. Talai. Spirito. Amponsana e kasano. Mama modinya den. Kevin Taylor na mo sorry amunsia no. Kevin Taylor no so o America ho no betimi de Trump asi wo adinatem. Anko Asante ye deport no kwanka de nchi ne deport no. Eno nti no osi wo a osori wo tune na no asi Ghana penifo ene Ghana fo so no. Na wo de wakwa akogina obi kurom. Obi a wono no se ya pebosia Ghana pebosia wona na kokojiba na wo ma me funu no wo papa funu anya bi ade aye bibi ama the whole Ghana na wo ba begina ho say wo did yatam aye dumb because you said that wo ba betra ye ho wo ba betra ye krom and ye said that ye said that ya kasa da na wo wanya guts ade didi yatam yewra hey abrantie sha wo sha da na wo sha da play dumb wo play madness ni akasa wadwene nye eno nti na wo ka asa Nyankopon ene ka asa kasa no are you dumb stupid sha ye di pato ni di wonno ma me no fe ye de mo akọ mukrom ye chamosu ade mo akọ back na next time bia no so bia ka bibisa na wadwene ho so next time obi bia na no a wadwene ho wodwene obi krom wo obi krom o ade na won kwatena wo krom na woni wo krom hinatam wodi wo krom hinatam ane wo ba be di operation ni yan yatam Asante man yatam ora yende wo kwa you have no chance ye ma chance biem e wa Asante man woni obusuafo nyina ye de mo ko wo fa wo nana wo ma me nuanom nyina ye de wo mo be ko next time na wo de asua nyansa na wo de kwa preach no akasa Nyankopon e na e ma wo de e do ba back e wo krom wo ka se ayi sikadwa wada sikadwa na yo sikadwa ene ma wa wo kromfo no ebe yi wo be free ba bia wo no a wo mo bisa wo say ye wo na wo ka ye sikadwa o sikadwa ene yesa ye krompo na ye wa brochire no let me tell you adana ye hima ayi no ye wura ka so obi ampia bonte no ye kra ye wa brochire asen ebinum an kwa adwuma efi say ye mame na wo no osum yebo na wo nya guts aba be didi yatam ade ne ade ayamo eti dobe ne sign show biem what is there not to like Enti Yaa Titi die ne ba wo so a ukodi Otumfuo atem. Yaa Titi, are you a professional journalist? What is journalism ate? What started from Onua TV? Meti ye. Yeso body odo nti na nkofo complain so muntumi no nye adwuma. What you say? We are say yemfa bachi ene hunam kankan entufu. Meka minim se ko bi woni onyam chen ho. Ba wo a won se bi mfata etumi bi wanu di Otumfuo atem. Na wane ka cho se domahene na fa ni Otumfuo. Ma domahene o mie na no musa se paramancy sen le hye na se. Hwe ye ni bu no hini o. Kananim obi a wo sa enclave mo nyina ayepe. Na me feel say domahene he's educated, but sometimes I wonder say oti di oye na se
se wontumi mfa tumi anampuntuo emma doma memble mi Otumfuo what you say so for so what you so now betumi aye doma hene IMF kopem mo abre Ghana BBC a ohene pon o Ghana nyina aye Otumfuo wo unyo bia me I don't even recognize you but sir confusion now they to bunu in fact enya bunu fo to doma fo ne nkrofo aka ne hwene yi ne sa journalist na wati om no na yenko kan Yaa Titi na ye kon ba Yaa Titi yo ba Yaa Titi ye ka obi ye ka presenters aba wahu sa odo ho kofra NDC adwuma no wahu de ayewo unyusu ti ukasa ho nti oba amia wo ho nti na makase ko wakasa kasete no akotena sa dan no hit na gegegegegege ehoso a enti eya ohune mewa no chale ye careful woni Otumfuo be dia wahu de omo yew wahu de omo yew ye domo Asante man ye dom why ne e fese ya na ebo hunu ka nyansa ne anaso be ye badwin baby ba wa kire banti me ham but obi interesting ti oti baby o ni pani ti kuro foforo so and wo chinchi onunu ade na akoso wo kuro nim onunu mu saa na udi ade a wo tena kumasi di ade wo sampa wusu free sampa uti kumasi na udi ade wo sampa enkrofo na wudi wo mo so hene Yaa Titi Yaa Titi ana wo Onua FM asisi a wo CTV Yaa Titi mabukiu ye na ye ni wi mabukiu mami trodin mami fa odin to abuki Yaa Titi next week ye ohima ye ni wi ya mabuki Yaa Titi na nti wa musa Jacob boy uko pasama Asante fo asem ena uko pe Yaa Titi enti na nse asumuju yi wo mpe Yaa Titi yo me dem abuki wawie every next week ikono aha ye platform we suye ni di atem ye subscribe to atem didie we ye nipa dasani nese say kan okreche wa be catch no matter what we are president we are hwan ye be kan okreche na mom ye ni di atem na Yaa Titi de ye free akire ba no wo de kobisa Jakwabna no mo hey Yaa Titi okofa semamba ye na ye wia bookings no Yaa Titi obaje wo gina wo krom apa nsam abati wo wasumpa next week Yaa Titi yanka wa mie wa no sampa Otumfuo dia da ohini bia ni ho Ghana o so obetimi aklebi se sampa ne dia sisi amene o kasai ya gazette nana samba jafla se ono eneye sampa manhini enti se udi gari grama owi pusa grama owi besema de achi owi dawro wa krom ha nyina o transfer ho kwa radio station to radio station TV station to TV stations a de Otumfuo aka no eno na beye ho ya gazette papa no enti samba jafla ono no ye omanhene of sampa finita bibia ni ho ntimi sesa no court bia ni Ghana high bet masesa no nti ese ye tena se ne agitum eno ano no opemso aka finita Yaa Titi still unsua de mbusa asomu MPP ayoden MPP ka ojetri hu Yaa Titi minimum pa o manu school fees kra untumi ntua enya MPP mponfo bu na bo na utua Yaa Titi Yaa Titi waye ma sebo foto e de ato nwam Yaa Titi bachi
Yaa Titi hunam kankan. Yaa Titi dwiba. Yaa Titi leave MPP and the leadership alone. She ye domo yeti ye baby say we NDC ni we ye jumama NDC station. Oti wona wo kasa beja. Wo kasa beja. Tesa akokwa wato nsuo mu a o pire firi mu. Yaa Titi. Mene wo ka me mama da gie nyina awo me kunu na atwew ha no nkuyi na me firi ho a enum kankan ne honam kankan na agye wo ho ma wo kɔ baabi a din sɛ wo bɛyɛ adwuma moto ohuo wo bɛkɔ akɔyɛ insulting NPP and calling normal unni nyinaso wo no wow. You are not a journalist. Neither are you part of the GJA. Frefre kobo na edu abedua. Any atem didi na edu abedua. Leave MPP alone. Ubetumi aka bibia onka ye ho free ye ho. Nda enkofo ntare na omagya ahya omo de brɛ wo no aka kire omo sɛ watu abom nti ya omo ma fashion agya ho wahu de waye waye sisa ugu atare mu waye sa wo hye abubo corset ehye stretch ansan ye hu so obi ba no madam stay away from MPP and say we be MPP ni mpanimfo atem especially Dr. Mahmoud Bawumia oyoba fa buo ma wo ho ne emfa buo ma. Leave the New Patriotic Party alone. You are not part of it. In show muda. Okwa hiye munu mpanifo bi wo mo boa wo. Menya obi kasetia. Chida wadwe mame, comment section. Aha Penyah Media, Accra.